Panne bukan nip sefan geri even meven geri gits fabriga friends episode ne bukan nim geri gewe sikiri so geri got pu sapan tu fitirat so patsi fagan panorat live gerei one AC one page esa pu episode radio pu sirat personal page kiri so geri gewi ian mega par papaiti arwa pasabora fitigits nori faso I gerei saga tsak patøta færdig rats mochet på sabora tiesi fagan me kev fagan kapasin kot Kevin me e pugen o siri ike ke paroser o siri na paiben ngai waka pon rogorung kot John a farafare rage kosap o po mobe eriwa nevi souding gas arabas ngeri kapaser o siri ike ngeri puget pera tebe puget terien ike in general rere go saperi wageri nevi souding kapaser o siri ngai wacheri buka para buso busingeri ian me off their opinion tiro wa mo busara tibis esap relasi buena varaptekia ngai rigubi uchi atsi upar me afata uchu ke met papu me wewen sibwe sibwe ke sisap afara o siri pun merei iwo siri bi uchea o siri bi uchea we need atsi bua afara o siri sises nan mati sabu rueru bubarera rueberibu big time as sises kapasus surebe taats o siri iwe sises pusiri afara o siri airi ko chakke arrebe tubura chubara wer ren masoen nesorobanon met epofispure esisinan sises ni usefan. You know, all of these are osiri. Iwe an ebe chon afara kapasen got. Ebe chon erage kosap urbu kusu arabaseri rer osiri. Yuse siri ifausura repotogori afoitiri osiri seri nursoring ikapudi chon osukuna met mimak not paiben. Where Urusian Bible is filled with prophecy. Is filled with prophecy. Ika bete, pusira niari, pusi chosari bugo pusi panugu. Don't take my word for it. Pusiri was there niari bugo pusiri puro siri is a big part of the Bible. Pugatarian, pugaparate. Oh, papusiri kewe metsibuere. Kewe Gospels, four Gospels, makeyen no sisis kyo chakke. Ir meruaru, ir me kabas wan o siri. Iwe ai intention ren e video, we kere uche live video I kere. Feri derat sibwe atora mabet o siri gebet paipere o sukuna. Iwe ikabun ereban you are challenged by prophecies. Ika o siri. You guy befen pese goruk au ko boy give it a shot pan mood ngeri ga wood ngeri bai pere boy pusi pas speak its mind goruk murra ka rong kapasero siri you then make up your mind after that cause of check wrong me darabas rapasai ga mutir me si pora ki kup siri kapasero siri ga kapasena paipen puche cheberi o siri efecto siri not paipere biblical prophecies you made with Ferreira. O siri bi fito siri Bible you be kapasen ko te. Si se to gori si ba ke o siri Bible mi apasai we sai burra we sai rege ko sap ma fara. No way. Si se to gori atse buira sakur posises mi fara usun o siri. No God ke prophets. Ira boda rei deri prophets por re afara gere ko arabas e ke o siri ko tengerir. So all throughout the Bible, seri ewe Old Testament, nafats ngeri ewe New Testament, iwe is filled with prophetic messages.
prophecies. Ne purewe siya kapasusurei thoughts esisinan God ike ewe seal of God versus ewe mark of Satan. Ewe seal at God versus ewe mark as Satan. Iwe noratsia kefagar iwe sasire ewe mark of Satan. Iwe may barawan ewe misefen Satan we sere muri. Ngewe seal of God iwe may bagari gits pun kode rege bu makki non neti batarabas ewe ban makki what non makuratiga not tupuatiga what chawat. Iwe metewa gun mifen paibere apasage po bauri one non kot kawarabas. Iwe paibere afatagari gitinge ewe gun mifen po makki en kot kawenuk non neti batarabas ewe ban makki kawenuk non makurat arabas as a symbol of our obedience ngeri God. Ngeri God. Iwe sasire ekkewe egoron nuk irabete ogun mi fere bo bauri erong non netibats me non ekiekits. Wherein we are sealed by the Holy Spirit. Ngewe Holy Spirit we are sealed niri what ngewe sisinira what and God kewe nuk. Iwe sasire non Ezekiel chapter 20. Ezekiel 20 we Ezekiel 12. 12:20. Sasire ke paibere ge esisinan ke ewe sabat ira esisinan God merer kuarabas. Esisinan nefire merer kuarabas ira vet paibere barere. Ezekiel 20:12-20. Ik heb Ezekiel 12:20. Ebere rizek. E bara pasage ewe sabat. Again God ewe sabat ira par ifa. Ewe esisinan God me nurku arabas purposiri nubur arabas ra buruate ewe sabat. Iwa afat pun ekyo arabas non ewe sabon mi naparap. Ewe ewe sabat ifa. Ewe esisinan nefire rizek God me nurku arabas. Iwe bara rage God about make them holy. Arabas purposiri pun ifa ewe sabon mi naparap nubur rapin ngeri God non ewe fanso sabat. So ese fakuror kapase isre kera pusafe siri bet paibere rege sia eniari mete paibere apasa. Let me just go back at it. Iwe uputek eniari too for reference for reference only, yeah. Okay, let's go at it. Ezekiel sabur wakisere kon meru wa ngeri rekio reari sabat pue esisinan nefire be ir. Para posiri pugang wa samon mira barap wa eperir, okay? Iwe was sabat ira esisinan nefiren non God arabas me God. Iwe ro basiri pure wa samon mira barap wa wisen make them holy ike wa wisen eperir. Alright, si boragari wakisin rue era opupan eperir tu pirekio reari sabat. Para puewe esisinan nefirats. Murin opusini bagago sabon mira para avi God. Iwe nubo sai perio reari sabat iwe raban esisinata bugits misiri. Purewa sabon mira para ats God. Amen, amen, amen. So there is no mistake. There's no mistake in megak sasiri. Sa kuraga pai bere reari sabat ira esisine kotowe merer kuarabas. Ira met pai bere busine tigerigits. Repurewe sapon discovery mayor ewe small ewe kukurun meche ewe pukuta seri ewe murrom ewe awisen utate ga destroy ru fat merere ke obar meche ewe era kukurun meche ao rawan a paror mesan me awan. Iwe besan me awan sumet kits mi discuss siri purewe nupura karor awen
ewe man mwacho ike ewe mecha iwe mi wewe geri en ewe mu ger ewe nation anuk arakapas turufas ngeri got iwe wewe ngebi yor ewe nation ger ewe wonuk me u geri got iwe sasiri ke para kukurun ewe kukurun mecha ese poror eba marawarwan which signifies pun eu religious mu esap eu political mu for a religious nation. Ir meiri sir kewe won mechere wan macho me war epa war marawar won. Ngewe kukurun mechen ewe wan macho we vida fikir cek pugde. Iwe sior marawar won marawar king which represents itawe a nation lead by a man again lead by a king nge nubore seor epo warawarwari we baratege it's a nation that's run by a government which it can be maybe it can be religious power it can be religious power it can also refer to a nation that doesn't have a king. Usun merin mun merika your king a democracy a republic they run by president. Yeah, is your if I was your king, is your king. All right, iwe sigatse para pasa krafer deratsi pue recap ika para tsebatsuk metsi afika re brewe. Nge nare giri fasori we gai pure gatti gorsi pue yatek fagan. Pue si pure torogi maso narati nese nare pure. Sebe got mira para next ya par kiri soga wari itu. Kreram we tswam tongeri gem. Kiri so japur ngoruk par ren am tuburu gem seri iware ren ka pa fangeri gebe buira batto gori chichi fagan non. Sebe got wati gor ngoruk non marabare sises. Ge ko so ko busi pare mori op kabas. Non tong men no kiri röts ngeri even meben. Pure pue fatio op kabas main esapwai esapan. Me fio mai rai ko de purde. E bar fisios non even meben. Ko so mai rai got tuburu ge meiri si purai pun no fer e mori gere gun mifen. Ye a yatek me tigor ngoruk non iten no whatever sises mai rai got aris ye. Obusarai tibis aben. Alright, iwe e kein necesiakan pobutawe osukuna en non nari program sia e dageri etekiate sises. Etekiate sises. Ye si vetchak pobutawan nesen ruebe iwe ye siatik wan nesen ruebe ru. Iterapen e nesen ruebe ru are Esisinen Ewe Man Mwacho. Ike the mark of the beast. 666. 666. Epwe met wewen. Epwe met wewen. Epwe met wewen 666. Epwe met wewen ewaramba oru. Wese chamong kitsoring si amen mocha sibwe sirei met wewen e oru. Ike mi ferorchon iteriga ferorchon nambarige. Chamong mereis kits mi wucha sirei pue kits mi wucha sibwe prefentiri kits atsi sabagi. Ike arasaptor kits era namba. Pagits mi sirei pue esapwe namba vei uts esapari nambar fei uts. Si awewe ti pure namba mi eniobut. All right. We o kamut geri eche ku puja karacha siri echu no che camera per fare desi pure ve atorogi a chieci fagari ge
si pue ifan adjustiri atiu pure pue wase no pot sa paror metiu ferere kire tipigeri kebeta kran are potogori pwan distractiri even me even. All right, iwe 666 oru oru oru. Epo vet wewen. En mega kitmi sire pue oru oru oru. Ye esisinan garam ban ewe man macho ke ewe si putogoria rege ewe even arabas. Puri davet pai berapa saya namban even mer even arabas. Oru oru oru. Fakure sior merij ewe chere boran bari eiramba. Esior merij ewe chen e borannom nari iramba. Pakich meiri sikich mi siripun. Esap euramban feyert. 666 eu number mia whatever ngeri en setan agang iga noon setan arabas. Iwe airuguen megang si sewo jesipwe nambari ara namba posisi sewo chen sipwe nom not kiri kirin noon setan. Noratsia keo masuen ewe baiben siakura usura sabat kot nonneng achocho dirikien me arisirura rabaseri chomong sokun feyengau ikebero. Nubura or fansoro supang ikewater yefu. Kota tirato nur John agang perabaroga ngeri gitspue nun arabas rebe marai gerbo monode. Moran furfan e podarere warader. Kota tirato roa. Roa farafara ngeri ko arabas a farafa ngeri ko arabas non gugun ibuguruier. Pue e poarroga me avara warur nun kot ko arabas. Iwagen non ifan zoon furfare pore tarafren ekki. E por rien ko te potirato pue pon ngirgits en god warning posisap karera ren ewe ekki. Non atewe eu nesesia keu pue ewe sabat aisisinate en god furadareng me furfan. Abon esisinan non god ke arabas usunchuk ewe esisin ewe esisinan ewe man mwacho. Ewe mior ewe esisin kota ferafadati purida esisinan mereko arabas which is the Sabbath. Ira ewe esisinan non god ke arabas me god. Iwe me baror met era setara parwati purida esisinan non ke arabas ike esisinan ewe man mwacho. Siapa kefiger pue epo baror eu counterfeit trinity. Ewe epo wisere mararong ewe esisinan ewe man mwacho ike ewe antichrist. Pai berapan aitigeri gits pue setan i ewe soe muerin eke trinity vi chafara. Siapa siri pue ewe man mwacho nor parata egon murigat iwa wewe yeri ewe papal Rome. Ike upotoria ragi ewe kukurun meche. Eo small nation mior awan mior mesan. Awewe yeri ewe papal Rome gesipotoria ragi ewe Roman Catholic. Iwe yesi po sapuera beke ian epo seigori me orusa chura a plan. Ian epo seigori me orusa chura a plan. Non ewe burir gere purewe siake non para de sapura go muriget usunna para berewe man mwacho. Awan nayon irisirebe leopard ngir kewe ngin iron burn me bechen bear. Iwe siasire it's a combination of a kewe kots mu irmi exist before a eriweriwen nation. It was the abasini pubiaro a time prophecy, time given, ngeri e wan macho arape neverem non. Iwe e kapasei sibuati nefira te kewin,
Sibwe si gapo ifaii gukun nagatabin ewe man mwacho sapo be neberem. Iwe ngai bu invite tiru gapo den mi parfitikis rats life nari burit gapo sugiro pai ben ngeri puket parada sapure gon murigat. Iwe sibwe ni ari seri wakisiri ngeri wakisin ewon. Iwe yibet wakisira aitigeri. Iwe muriru akura ewan man mwacho a feita seri non ewe matai. Aor egon mechen me fisu bakuran. Iwe efforts ekiwe beche aor eba marawarwan. Ngewari iwe ekiwe bakur amma ki eat me duru fasei god. Ewa man mwacho au sutsuk ebe leopard bechen rausut bechen ebe bear. Nge awar au sutsuk awen ebe nayon. Ewa dragon angeri ewa man mwacho an maraban. Anerian watu king me are waten neberem. Eberein makuren ewa man mwacho kewe a giras usur dage ew giras ebwe merore. Ngewe giras a moro. Urusia chofuru fa rabeiru ren o rata bora urin ewe man mwacho. Iwe arabas meiri sin rafen ngeri ewe dragon. Pokiden angeri ewe man mwacho an neberem. Rapor fen ngeri ewe man mwacho o rapasa ye awewe ngeri ewe man mwacho. Ye adori fiu ngeri. Abubu ngeri ewe man mwacho ebwe eri kapase nabarap teki abe tururu fase god. Apan mubu ngeri ebwe neberi non ukukun fake meru maram. Fake meru maram. Apo putere tururu fase god. Itan me ewereri ya anawie. Pachak kwebiri sin minnam nonne. Abu bugeri arabu fiugeri ekewa pin o kufarti. Apon ngeri aneberem warkewe eirang mewu mekabas me muich merisin. Iwarabas merisin war frifan. Rebe fen ngeri. Chirot chak kewe idera mak narawo pugen. Idechan marag memwen en god esabo frifan. Yei ewe puk ereweram mi niniro. Are aur seri ereben eporogoro. Are eben ebwe oro epochek oro. Are eben eborin niro reketiras epochek niro reketiras. Yei nawoden ebor erkeochon pin nikidu me nuguru. Amen. Amen. Mari di God. Mari di God. Iwe siasiri pun eboy kukun fake me ru maram. Fake me ru maram eboy da kukun en man mwacho eboy neberem. Ike eboban turufasi me purati atatak kisieti en kotewe muiche ferike non got ke warabas. Iwe 42 months me barwewe geri ewe 1,260 days. Eger ruobuku ore ren. Major na forgetchek 1,260 days, 42 months eujek. Eujek. Igapo ke calculate tiri fake meru maram. We will end up with 1,260 days. Again, 60 years. So Iwe idai kugut tamen erafan son ewe man mwacho ebwe neberiron kot kewa aramas. Ega ruopugu ore ren ika yer ike fake meru maram. Ewe emperor Rome ita Justinian iewa angeri ewe papal ike ewe papa pin no Rome ewe reberem pure wisen neberem non uruse Rome me ban ekyo wisefen medicine. Ebe tots afis Norway year 538 AD. Nubure kewe urugat mu nor Europe ra kiteterra. 538 AD. Yei ewe fanson sia ike popuden ewe fanson sia itageri pu ewe fanson rochobak
ige ewe fanson dark ages. Dark ages. 538 AD. Ye poputen ewe dark ages nu buen ewe so rebe not Rome. A fagaderi arari motur king. Iwa angeri ewe papacy not Rome. Ewe neberem. Iwe veikeia ewe mu me navarabra chufagan. Mu navarabra chufagan wa e superpower. Iwe navaram a neberem non mu. Iwe ageichak ewe rabaraba putabe ewe idairurun navaram ewe protected kot ko arabas ngei benni. Pai bere fer gits nge e power ga e reberem. Iwe afer fispo efe wise nira nun god kewe arabas e ria fug nor gukun 42 months ike 1260 years. Iwe ye ewe fan soru butchak pai ni sefari sia e dagerige ewe dark ages. Iwe ifau surati bra we date me time non baiben. Isikia sapur fueru wagisin oru yebe tapasa. Ngerupun ka awesi ki ran medicine ko bwe konseferdi da want beri efichu. Poko po we ni wili tipisi chachuda. Bwe wi sangoru fake ran nge eu ran awe yeri eu yerin artibis. Iwe eran wagisira itigeri gitspun mennon o siri iwe eu ran ike pai pere buarage fake meru marabike 1260 days nge eran egeru rubugu ore ran mi wewe yeri egeru rubugu ore year. Egeru rubugu ore year. So one day is equal to 1 year. 2 days mi wewe yeri ru year. Ira usun ennean ran mennon o siri. Fake meru baram mi wewe geri egeru rubugu ore ran ike year. Mior egon meru baram non eu year. Merere kiochon sus mior iri ran non eu baram. Ike fen 360 days non eu year. Kiti wakura e köku fanson or parada sabur egon meru nibu oru egon merigat me egon meru eru. Eu fanson mi wewe geri eu year ike 360 days. Usuchuk met mi fis geri king Nebuchadnezzar non fisu fanson mi wewe geri fisu year. Werupun a ru fanson a wewe geri ru year. Ukukun 720 ran ike year. Esop year a wewe geri ibugu wari ran ike year. Iwe gesia abacha fagani 360 kabats geri 180. Iwe ewe totora come out 1260 year. 1260 years. Iwe chechibiri eiramba egeru rubugu ore year purira ewe kukun year. Ike fanson ewe man macho eporeberem non. Ko tapa mochen posibu fokusirei. Ike benni man macho ewe engerikits e kukuri year pue epoe neberem non. Ko nupon ko tangerikits osiri. Iwe ko tapa supply rikits ngeri pusir para knowledge pusirei. Eke kapasen osiri. Iwe mete po fis ngeri Rome nesa porare we 42 months. Ike ewe fake me rubara bika we sira ewe kukun an nebere baibere muta tegeri. Seri ewe year 538 AD nubuen ewe papacy. A neberem na Rome. A popuderi ewe rinni soding. Ngeri meiri sirian e ugeri ewe buitse ferin Rome. Para da sapuragon meurigat wakisiregon. Yebe tapasa. A revere po ora e po chakora.
Arrieben e por niro rekitiras e por check ni niro rekitiras. Gira wotere por kochon pin nikitu me nukuruk. Non e fan soon a kota butate man mwacho e por poputebe furry aragang. Iwe wet paiben e affatagirigits. John ora rebufakurora. John in niro rekitiras rebufakur in niro. Wewe por mero. Nu buen ewe pepe sira agi arwe neberem. Iwe rapu budebe nira sore. Rapu budebe e ria feuko arabas purasap e neari paiben. Nge nesa poraro fake meru maram ike 1260 days ike ier. Nu burawes iwe ewe neberem en ewe man mwacho awe siro. Not a year 1798. Ida nesaporon ewe fanson awes ewe papa pinike papacy neberem. Ida barkugidi werewe Dark Ages 1798. Even when Napoleon said France mearo wiche son fiu ra aresiri ewe papacy ge papa pinarawatun iwe ra iwe aragiri France por bwe ngeri niwiri chappen metafori. Gebet by brabori etageri ewe fansor ewe ifa papacy a ora igabero fen emmerien ewe son few France a etageri ge ew deadly wound ike ew giras mi vero ren gabi eriweri ngenon 1929 ewe won Italy a segada po ewe Vatican City ewe independent state seri era fanso tori kirei en Rome neverem meechek me merlo. The tiberi po Bible rage it's a deadly wound nge era deadly wound era vi pon maro se fer gabi me wara iwa bara se fer iwa refet chomok arabas refet tabora burin. Ra igira ren iwe rafet taporaburin. Iwe seri 538 AD na fatsgeri 1798 ira ewe guguru fan son fake meru maram iga fake meru 42 months iga egeru rubugu ore ier ira gugu tabe fan son ewe papacy ewe neverem gabore very furu fan aro fan son ira ewe Dark Ages iga fanso rochopwag kit soding sia etagri non mo urubon furufa non world history nge irmi parwati ge ye ewa fanso Dark Ages ra etagri Dark Ages por ye ewa fanso ewa wichefen a pubdeben nira non god gerusis ke wa soding iwe sibu soturibe awe wi da parabere we man mwacho sora kura afitoi gato seri furufa nor parade sabun egon murigat wakisiri chicheberi bun ewin mi yoro man mwacho eto seri ewa set eto seri ewa korik iwe sawe we de pure pur ewa man mwacho to seri ewa korik awe we geri ewu fisite iko yabi chommong arabasie a populated place iwe ge me boror ruber man mwacho me bara fat na puke para da sapur egon murigat wikisin egon me son apro sager gits nge to seri furufan si bueniari raburin uakura borever man mwacho a fit seri not furufan a wor fots mechen usuchuk mechen even a parsip nge ankabas ausun even dragon nagaria chu pue ewe man mwacho efeito seri pun ige seri furufan ese to seri matau ese to seri not sediga not korik wewen pue mu po fisite seri eurieri ese chommong arabasie meitek chonk kun ira
Epo narawe year 1798 nubwen ewe baba bira ares nge mayor a young nation, a genuine nation e keratsek pobdebe develop. E keratsek pobdebe develop. 1798 iwe jammok world historians irmeirugu irmitibeugerige a young nation efisite at the end, you get towards the end of 1798 iwe esior merigun ewe United States of America. United States of America. Iwe siapan nukupun ewe won America ese fishmen nor Europe iko ya vi chammong arabasie nge fish nor ureri yan ese chammong arabasie. Mei chakukun arabasie. 1798 non era kiri fason ye iradore United States of America abor pobutebe develop abor pobutebe bechakurude. Ese boror ewu evo bor fakun nannogeri ewun America non ifan sonu pora pobutebe develop ga pore monadara pore turn into a super power. Merikun esiore nation fit a description merikun ewe United States of America. Iwe sipon nagari achu a description by bere area we geri berika ewan man macho afit teseri not frifan para the sabore gon merigat wakisire gon mig our rofots mechen usun mechen even aparsip nyak kapas usun ebe dragon rofots mechen usun mechen ever aparsip iwe awana kapas usun ebe dragon iwe mennon e wakisir ya kurage paipen e bara rege e man macho ese bara fat ese bara rege bior marin ikekke marawar ki one mecherki ese bara rege ifa it was led by a king iwe me ke ya me fat ngerigits me fat ngerigits pun e birafen mu e to seri eurieri me ese jamagarabasie e genuine ge a new ifa siputogora rege nation iwe nge me divided a kingdom ike ewer a kingdom mio ru kirikirin po iye we kra ru mechen we nge bi or ru kirikirin a nation nge awen a nation iwe erabu sun awen ever dragon gawen ever dragon kich merisi siasire ye ever dragon awe geri sedan iwe nubwen a nation era awan mi nabraben awen ever dragon was asire ye by the law of this nation iwe bwer no fere murien sedan e bwer no fere murie sedan ye a nation a Christian nation a nation is soaring nga butoria re bu by beria rege mayor rofots mechen usun mechen ever aparecip mechen ever aparecip wasi asiri bud esiore nation mo afrufan mergun ewe nation me United States of America e kou de murin ewe 1798 gewe dark ages ngefe pwan e nation irmi awara freedom of religion en mi to wurga pwe serve God dige pinngeri rom God the way you are pleased the way you viewed it iwe we when a kid rofots mechabi we gerige ewu is free from religious persecution but free from political persecution ira botaben non ewe constitution men America iwe esse bubu de ere bere botogori owesi evra rabas ara bochoniri an religion ge me bon ngau ere bere pue discriminate against religious views ge religious beliefs iwe esiore nation e fokun fit exactly a key description mergun ewe United States of America iwe a beast ike one macho not para de sapore con merigat wakisira con me iwe ye ewe nation ren
muun Amerika. Iwe Nye ifan era methods Ewe Man Mwacho awe si ke rief ko arabas pura beferi. Puarada sabun egon merigat wekisir egon meru. Nagari bobi yor met pipera o siri färdig den Amerika. Men yor rei methods Amerika beferi färdig den Ewe Man Mwacho. Färdig den Ewe Man Mwacho. Ike sibutoria rage färdig den setan. Ewin mä sibuya para basa para appreciate diri Amerika pun engeri gits me freedom of religion. Ngami ban nuguge ve kota ban nuru un Amerika arabu para basa kurata feriden ewatchen pangeri gits nun arabas ats fan surat sibutogori ayer seri ats tibispan fidata sibu piningeri god. Iwege osupagat pure ibun Amerika paibere paro sirige awan meusur awen ewa dragon. We puran Amerika emma gut aan unnuk me wetekaran. Iwe repo no fere marien sedan. Para da saburagon Amerika tu kisiragon meru erre erwe eberun manmwacho neberem mi watte memmen mesan. Apajekun ngeri John 45 medicine para fen ngeri ewe eberun manmwacho ewe kirasarawe moro. Check that out. Ere kirasarawe fen moro. Tiroa vogat ekis voga fer tui pur ekarikiskar we resirosa guri reri ge yau moati e. Tiroa okay. Right, si voga ekis we fer tui gitspun esa paror met si buka purari kire tipigen nora acha farafara kapasen kot. Ngesi bu fakkur wow reren netin nor suven me vennin nor atstong ngeri arabas meirisin ese pan firi Kevin ikabu kebe fige ke feel a little bit ikage ke erage si kapas feri dom me amuiche fen iwe usara tibisap sise. That's not my intention. Usia pasai ke feri derbo kapas feri der amuiche fen. Nge kapasen got echek pusir wow kapasero siri feri der watching ki jarabas si bugasara. Airiku ewe thoughts en megak si puti be figure one at si bue sinnerige kiits nön got. Kiits nön got chakya kiits nön got arabas iwe si puche kachocho geri mekutta tipen got. Ikabet en megang meibung mayor muche fesaba mer daven non. At the end, our goal is a pratsi please city arabas. Ngia atsi bu feri redi berat sabon. Yuen megak si bu kutta ifan era metot si bu feri rerat si bu feri nedi bere wasam gereti bere wasabon. Ngia si sabu buru wete mocheri meti ben ats muiche fen. Ge medas muiche fera basa. Nge si bu search ri baiben sa kutavet baibera basa search it wholeheartedly. Iwe sa fiti bet baibera basa. Ike eorap kapaseis ike eoram me fremme isi a kelfagan. Iwe mi tori kabakapa message ngeri kisnon inbox. Ike ke what's up maketi fan no che fitio. Feel free to do that. Ichak moche ngai pa fatau ye ai intention ai farafara o siri esa feri derai buangawa e wiche feri ke evan arabas. Si yatsik moche si bua prosa bet pai peria pasa. Purira aiga soro par pusirira bet ngasaraban. Iwe si buri ti para da saburagon merigat wakisiragon meru ai digeri kitsinge ewa won merika. It was second beast of Revelation 13. Erage epue owesi arabas perawa binieri ewe Ewe Man Mwacho. Ere arawe ewerun man macho neberem mi watte memmen mesan.
A pachakun ngeri John Ferifan medicine. Parabafen ngeri ewe eberun man macho. Ewe kirasar we abora. Checheberi pemior uruberki man macho sikurer not Revelation 13. Ewe beast. Ewe beast sako feden nikirigin. Ewe mi oregon mecher fisu chawan. Ewe mecher kewe wa pachakurura Iwa orawan a baror mesan. Okay? Ewe ewin man macho si para kapasan ewe dragon. Usa warewing ewe ruberin. Ewe ruberin man macho si para kapasan ewe ngeri ewin man macho an neberem. Iwe dragon. Sasiri ewe dragon ewe geri setan. Iwe ruberin ike ruberin man macho. Mio rofatchuk mechen ngausun eben aparesip iwe ngera awan ausun awen ebe dragon iwe ye siatis kaferige man macho ye sa fosun iwe siak kapasen ewobun merika iwe mete para de saburegon merigat we kisiregon meru abar ngerigits ai tigerigits pun ewobun merika Setan eborewun merigare pue eriafu aramas pue binyeri ewe ewin man macho which is Satan. Which is the papacy of Rome. Papal Rome. Wherein nye ebora fason non osiri non frufan. Meriga ebon no fere merie Satan. Pun epure eriefu arabas pure bingeri ewe ewin man macho siasiri ewe ewin man macho refers ngeri ewe papacy of Rome ewe wiche feri Rome iwe yebet by bereid geri gits noro siri feri den Meriga ewe nation irmieraga under God nge par ye par pusire nation by bere paraiti geri gitsinge sedan pwan neuro pure pue eria feuron kot ke arabas pure pue nea sochis geri ewe eberun man macho ewe kirasarawe amoro nge menni eran ewe man macho by bere kirasara amoro ewe man macho ewe geri Rome ewe kukurun meche epukutebe narobu Rome ewe geri ewe papacy ewe ra eria furon god ke arabas ra niro awe resis bersap en neari Bible iwe ira met merika beferi aragarawan pukien o siri nar Bible puket parata sapuragon merigat we wen nge verika epe wisere meri uruser ferufan arebe bin ngeri ewe ewin man macho ngeru bosia bin ngeri ewe ewin man macho we wen ngesia bin ngeri ewe wu en nofen neberien Satan in reality we wen nge verika epe tai fertiri kitsoring epe riafu kitsoring pues epe bin ngeri Satan. That's the reality. Was David o siri e apasa. Merika e pueria fu arabas gekko souding uruse ferufan puerbe bingeri Satan. Check this out. Non ewe year 2020 near 2021. Arabas made si wa ferufan kits mi befi affecting COVID-19. Get Char Kuam, Char Chu, Char FSM, Hawaii, na fats geri beriga. Maybe si kids me non fan affecting COVID-19. Merika apasa, but I cancel flight. A fit seperin, a cancel. Merika aparapasa, arabas, repo social distancing, 6 feet apart.
Me te wapa fis. Aparor 6 feet apart. Merika apan warunaran unnuk pun epe war face mask nan urusen kirikirin non förfarike nor US territories ike non neri Amerika. Ike medicine neri vi no feneveri Amerika epe war face mask. Iwe vet esepat fisera. Airi kuwe war en mega kismi siri. Pum nor kewe cek yer sato siri. Iwe vet Amerika mi abasa. Urusen förfan me taporaburi. Nye ewe feri yari ke ru power. Ratu fagan. Ewe power of the Roman Catholic, ike ewe Roman papacy, me ewe power, superpower ren United States of America. We rupere ke power ratu fagan, ike ke waten maraman ratu fagan. Iwe ir meru repotai rektiri kitarabas ike kitsoureg atsiwe bin ngeri ewe charu geri kot. Ewer paibere range merigabo emori arabas para bin ngeri ewe man macho nge ewe man macho oyagian maravan mereverep seriya wa dragon year wa dragon wesi yawe dige seta med eku arabas eku rabin ngeri niosuro wan macho repoe agi. Now we are really going into Aronorun ate study. Me de keo repinieri niosurawa man macho repagi. Para da sapura gon merigat wikisin egon meribugeri egon mifisu. Agi rumna piper patpusin enniari. Ere abu wude ngeri ewe erreverun man macho. Pue ebo gasararong marau non ururun ewe ewin everun man macho. Pue ewe ururun atogori kapas. Apan togori nira chakwe beirisin resap mochen fengeri. Ewe man macho apachakun ngeri arabas meirisin. Ngeri eko arabas meirap. Eko arabas bigis. Eko chan pisikisek mekeo chan wongau. Eko arabas chan ngas mekeo chan abarau. Repoe eri esisin wan perie fitir gapau fitir. Ike wan chawer. Esap ore berato wori kabe ots ike abebe are esap eri esisin. Esisin ye iden ewe man macho ike euramba feri den idarewe. Mavet. Feri den iden ewe man macho. Iwan negeri med epo fis ngeri ke rapin ngeri ewe ewin man macho. Paibere ragerrepoe agi ot esisin. Ngera esisin we pon no wat pou warir. Iwe ere pon no wan chawer. Ngebe epo fis ngeri ke ore se wachen repreferi aron ewe man macho. Para da sapura gon merigat wagisin egon meriwu afatageri kits awu dageri ewe reberun man macho pue ngasararo marau non ururun ewe eberun man macho we pue ewe ururun atogori kapas apatogori niero chakyo beirisin resap mochen fen ngeri. Mayor keywords menori wagisin. Epotogori arisi kitatse buwewe iti mete osukosuk, ifari osukosuk. Osukosuk not para da sabun egon merigat have to do with worship. Have to do with worship. Nagari nepo puten wagisire egon meri buere abu butageri ewe errever man macho which is Merika. Merika ewe reverun man macho. Pue ngasararo marau non ururun ewe everun man macho. Ifan era ururun ewe ewin man macho. Yesa sirige ewe reverun man macho ewe geri Merika. The young nation. Ewe nation ese nofen neberi king mekiwin ye fan
freedom from religion persecution, mere freedom from uh, political persecution. Wasia kurage merigabi your freedom of religion. Yeah. Nye okay, meriga ewe second beast, nye ewe first beast wa we geri ewe papacy ike ewe Roman Catholic. Ewe erueberum man macho meriga erebu usarung ngasararung marang non ururun ewe eberum man macho. Iwe ifan era ururun ewe ewin man macho. What is it? Ifan era thoughts reflectiri ewe ewin man macho. Ifan era maraban ike era esisin ike era mark puera tagerikits purira ewe thoughts symbolize siri ike esisin nate ewe eberun ike ewin man macho. Brothers and sisters, men nori giri fasuri wagai po wesen weret char me ororuk nya ko poe arannaru tongeni kot arannaru me agut osesen agutu obusar tipisi gapo pachakura kabas agutu nya pachakura nukuruk norat sabon tabara sises ye uitsean aatske keo kabasen osiri bosipotogori discovery e keo thoughts mi mwen murin iwasi atabara murin met mi murin met mi enne Miyor era ewe thoughts meriga epoe pachakura nye era ewe thoughts meriga epoe pachakura era it has to do with the first beast of Revelation 13. Ewe man macho ururun ewe man macho. You get the mark of the first beast of Revelation 13. Ifan niosun ewe ewin man machora. Ifan. What is it? Ifan niosun ewe ewin man machora. Iwe ye si puede ser nefirats. Nagai botigar ngor. Ko puede wesen hiadik. Niosun ewe man macho, gawe ewin man macho. Ewe wun merika ewe apachakurara. Nubwen ewe wun merika ewe apachakurara. Niosun ika na barabarika ururun ewe ewin man macho we. Ye niosun ewe ewin man macho we. It's Sunday worship. Sunday worship ira ururun ika niosun ewe first beast of Revelation 13. Puerate sabun egon muriget. Biberai tigerikits. Ngebior en ewan machora mark. Mayor ururunna. Mayor anna sign. Ikabior anna pechekun. Wewen yarabasir mei förir mittaboraburin. Arabas irmei opuruwede. Ike ewe ewin man macho ewe fere pechekura wa arabas rebeferi. It is Sunday law worship. Wewen purepori fan son. Menafferifan. Merga ewe pechekura ageri uruse ferifan. Rebwe piningeri en ewe ewin man macho we ren. Ewe rerin piningeri ewe man macho. E koalsi na rebwe kieki. Ngopota kaya re. Nge ira ewe ren esisinan te
ururun ewe ewin man mwacho. Pataketori yorera. Ike gebi war no phone. Butagara for bukabutogo research. Do your own research. Ifan era ebet ewe ewin man mwacho e kesiwiri. Met ewe ewin man mwacho e kesiwiri. Gits mi kere purewe. Ewe ewin man mwacho e kesiwiri en kot ewe unnuk. Ewe unnuk e deal with time. With fanson. Daniel 7:25. Daniel sabu fisu wikisin rueberibu. Ere gitsinge epwe ekiekiri kesiwiri en god unnuk me fanson. Webi yor euberin en god kewe unnuk e deal nyeri fanson pwan. Non urusir en god kewe unnuk ewe rueri unnuk ere checheberi kopwe epiri ewe rearin sabat. Checheberi kopwe epiri ewe rearin sabat. Irachegara ewe nuk mererian god kewe nuk merisin eber fos usun fanson. Sabbath, time, Sabbath day. Remember to keep the Sabbath day holy. Sibwe move forward menor ache nesen. Okay? Si asiri pun ewe first beast of Revelation 13. Ewe yeri ewe papacy. Ewe Roman Catholic Church. Sa asiri pun ewe second beast of Revelation. Ewe yeri Merika. Ewe bon Merika. Ewe wise support tiri ewe first beast. Ewe ewin man mwacho. Si asiri pun ewe ewin man mwacho. E kesiwiri en god kewe unnuk. E atayara ewe ruari unnuk. Ewe siwiri ewe Sabbath day from Saturday nyeri Sunday worship. Nge ate nesen nori purin si se focus on ewe Sabbath. Si asiri ye irabet ewe kesiwin. Si asiri ye ewe man mwacho. Me ururu ewe man mwacho iwo se sen Sunday worship. Sunday worship. Upochaka parikis. Buen parikis chak fasira wara. A mark of the beast esawo put into action esawo pachak kurura ye. Ngai saba sage meiri sirarabas yore worship no Sunday ra worship sedan. Sapira betu apasa. Baiben ere gitsinge epora fanson merika e pachakura en Fort City. Epo forced arabasare pe worship ewe first beast of Revelation 13. Nubuen epo dorm non unnuk. Non urse ferifan per worship ewe first beast non Sunday instead of Sabbath. Ewe bekeraya a ewe thoughts meyen niobud. Ngebe parien oruan. Oruan ikiapun kasiri ewe ennet. Ngeka öbring seri keseferi. Then you are accountable. Paibere apasa. Kesap mwen puke rob sapurru. Era ke kota pue pu even meber rerewe saram. Sasiri rerewe ennet sasiri. Ewa kuguren net en misiri. Ewa irabet even mewa kitsi pukapuwan. Kota se togore pugu even hawa wechek rere sabati gapure se wewe di esisiri. Gabere se siri ge chufarabi nga bi furry sabin ne kota pugu
E po tau re ri ge ere ba mi bet chefera. Ike e wara ba se sire ge bin ngai go de se tau re po bugu wara. Nore purin arts focus met si bote si boe discovery. E waramba 666 oru oru oru. En ke se sare au kurambari era namba. Paragang usya pasari ay burambari era namba. En megang kich medicine si se bo chen si boe hagei era namba puriye era namba mi ngang. E ramba bi ngang. The number itself, obusara buchaka parikis fosera. Amei ennea metekaram country ramba 666 may generally asior nga ware. Nye nubra toriera fanso nubuen eke kabasero siri raburde. Weru buen megang sia receive eran namba webe iratura become a euran babinga usuchok pwan real begi Sunday worship ike everese siri urusore netin popude Sunday worship ngebi pipin ngeri got re netin netiban so it got se teoria pue epugo krera ngai para basa seferi meri gutse me ke avra siri we net ngia avru ngai siri seferi we dator I na accountable. He or she is accountable before God. Remet mi en nedasiri nge se porwede. O ruan ikage ewa Sunday worship a become ennuk seriberiga we datun apan ebetats ming effective pun Sunday worship iwebe John nukum mats metta para burin iwe rabe resiture worship code para worship ewe man mwacho ikara worship Satan. Ikabun are enforced by the United States of America. Nga uba kabas warichar. Pun medi gai share ngeri gits nore purin. Esap knowledge major limited ngeri gits. Pun non ekewe siborang 1840s ikefen 1800s. Medicine muicheferin non ferufan irmisire who is the beast of Revelation. Medicine muichefer wa ferufan irmisire yen ewe antichrist. Esap knowledge mi kesipiro. But knowledge may medisi kids ikabedisi soren non ewe 1800s. Ngeri airu butogor bara 1900s. Close ngeri ba 2000. Medisi muiche ferit misiri. Medisi muiche ferit misiri. Misiri ifan era mu ike era first beast ike with man mwacho not Revelation 13. Martin Luther kich medisi sigasi siri Martin Luther yosarage ye ewe pirostan. Ngai boy eri gebige Martin Luther ese dageri puri ebe pirostan. Nye ewe Roman Church dageri Martin Luther puri even protester. Met wewen araiteri protester puri chon ugeri ewe wichefen protest against the church. Nye Martin Luther pusin even to seri ewe wicheferin Catholic, Roman Catholic. Iwe Martin Luther non pusin arkabas abasage a mefi nye ewe antichrist me ewe beast of Revelation falls upon the Church of Rome. Church of Rome. Awoy de enough quotation bu dawari buak ngeri gibi.
Anyways, let's get back ngeri masorati nisa noriburi. Sa discovery ye Sunday worship epawiriti ewe ururun ewe man mwacho. Sun ewe man mwacho. That's the mark of the beast. Ira esisinan ewe man mwacho. Mi yorsa kofesenin esisinan ewe man mwacho. Me iten ewe man mwacho Ika namban ewe man mwacho busaro. Esisinan ewe man mwacho. Me namban ewe man mwacho. Siasire ifan esisinan ewe man mwacho ora. The mark of the beast. Siasire geberika pwe pechakura. Iwe uruseferu fan repota boraburin. Tirotcho ke kyochon ni gitu gerikot. E kyochon ni gitu gerikot. Iwe ifan ike fite namban ewe man mwacho. Ike rambari den ewe man mwacho. Ifan iden. Ike rambari den ewe man mwacho. Ifan era it ewe geri ewe ramba 666. Siya discovery pun mark of the beast falls on Sunday worship. Ekawin ikage instituted by the United States of America. Okay, that's the mark of the beast. What about the name or the number of the name of the beast? Ifan. Para the sapuragon murigat wakisiragon maru era ye nawotit tibatsim. Ye our anmirit atogori wewe chuti wewen namban ewe man mwacho. Nagari era namban ewe man mwacho. Pun ewe namban iten ewen arabas. Okay, we safa fatara purare namban ewe man mwacho iten ewen arabas. Ye iten ewe namba 666. 666 ike orobuku ore me oru. We me ore it ike kabas ngai wetseri puwati ne firats. Ngai wan erage par ewe tots ngai papa sau esap kiitsitsisiri pun wesen in the field of Protestantism kiits meirisi kiits mi sirei kiits mi tipe fagon puriye wesere itike e namba e wereiti e were weningeri e it. Okay? Mior e titan ike evi familiar ngeri Figarius Filidae. Figarius Filidae. E kabas fosun Latin wewen e siwirin ceases one furifan. Ike wewen e ceases one furifan. E ceases one furifan. Vicar of Christ ike Figarius Filidae. Okay. Iwe erigwe bore ormerits sa wewe dige sa sinerige sa tiberi e it. Let's see where we put breakdown iri e kabas Figarius Filidae iwesia calculated. Ikabi orno penso chotarbo gai waka patigor ngor ikabur kabobochen maketi. Figarius e kabas Figarius Ficarius. Eran letter Phi. Mi wewe geri nibu. Eran letter I. Mi wewe geri e. C eran C. Mi wewe geri ibuku. Get its value we ibuku. A 0 R 0 I A U 5 S 0.
Ike siapa tafegani era feliun era kabas figarius. Ike fite ewe karan namba ike karan eat rewewegeri. Wira sipa come up with ipuku egon meru 112. Iwe erakabas fili Filli F0 I1 L50 abusara FILII abusara ira itetsigit Philly FILII F0 I1 L50 I1 I1 F0 I1 L50 I1 I1 Apachafagani totonun nibebe uriget Iwarki rurampa Ipukuagon meru me nibebe uriget Okay, we ewe saboran ewe eat figarius Philly day DEI D equal geri 500 E equal geri 0 I equal geri 1 where we have 501 iwe yesi burabata fagani faliun ewe kewe eat figarius Philly day Figarius awewe geri 112 ibugu egon meru Philly awewe geri nibebe uriget day 501 nubo sa patafagani eki number toton geri 666 oru Vicarius Philly day wewenye ceases 135 en mokabas Vicarius Philly day wewetun Antichrist Isi wuri Christ 135 Ike Christ 135 Ifare wasay goron afarafar ko tawotin purul ko arabas repusiri nor ki redin saboron Puarada sabun egon meruari wakisin oru geri egon meru ai pue tigar ngor kapu wisin eniari nor of spare time Puarada sabun egon meru wakisin oru geri egon meru Iwe erigusi bucakan parikistek ritiri färde med par ifan sosiafen menseri erige parnga watsi we leave it empty Muriru wagura para bachon neng mi kes fen neng awe e barosen marawase much pue barro afitari geri chon ferifan Ngeri sakun muich eirang kabas mewu beirisin pasaren marian mi newamang Obe asamoru god o ware di antekia. Pura ware we fanson, pua bugu cho ferifan. Obe fengeri ewe bi feri rang we ferifan, matau mekewe nerier puache korik medicine. Ewe rubber chon nega, tabodo wuri wa basa. Adara, papiron mi labarap. Aunugeri chor kiwe wu medicine, urubaro wine mi butikar. Ewe wine nen an mocheso. Ewe urbaru chon nega tabuta burin. Ewe ever me rubber abasaren marian me wamang. Ye afen ngeri ewe manmwacho me ururun ewe. O eri ewe sisin watchawan ike wan pun. Ewe urserian kote o wine. Ewe wine nen an nigeriger. Ye ewe wine mi pachakun ko dari darong narewe kapesong. Iwe chakobiri sin mi eri ewe sisin. Rewa fakurie nore kei me brimstone me mwen ekewachon neng mi bin me ewalem. Iwe tuwetun ewe kewi eriefur utude tori fe fenatic.
Neran merebun esapor ngas feri den chakkobi fengeri ewa man mwacho me ururawe. Feri den chakkobi irisi miyari esisinan itarawe. Ye nawuden erkyochon pin nikidu. Ir chakkobi enne asotis en kot kewenuk ora urguruk ngeri sises. Ye a message God watching e paporo sagrikits non epo erada sapuro merwer. After ewe mark of the beast. Iwe God adirau era nurki messengers gekki jonne kurba fara. Gewedisin we must go back to the creator. Go back and worship the creator instead of worshiping ewe creation. Iwe euchuk merin en God kewe nuk refer ngeri pusipwe worship ewe creator iwe ewe ruare nuk non Exodus sapun ruwe gisir waru which falls on the Sabbath day. Remember to keep the Sabbath day holy. 6 days go before Yabagang, nye on the 7th day go sap for Yabagang. It's a day unto the Lord. Iwarage sapora no Genesis Exodus 20. Ira we going yeri gon me where for in 6 days it was a war after rang me for fan with thoughts me sim maso on non. Ngen not away fi su ren we asur on non o I be ro. Ewe chonne ga pasa muri wakura para ba chonne mi ike obusar tipis. Ewe yen me the we ewe chonne ga pasa. Are uwe ewe parosen mara semuch pue aroga feiri geri chan furufan geri sakun muich me eiran kabas me bu bedisin iwe pasa fan marian miro mong o basa boru god o bare di antekia pura war fanson e po bugu chan furufan o bu fengeri ewe bi furri nang me furufan matau me ekyo puachen korik medisin parate saburon merruari wakisin oru geri fisu. Men nire kewe nukraba sabo God ewe creator geta fur gitide Genesis Exodus sabu ruwe wagisi waru ewe nuk nambaru ewe rage chechebiri ewe rari sabat kopwe epiri. Med ewe ruwe chonnega afara ika eri esirisin. Med watchen possible furry. Parada saburo merruari wagisi waru erre. Ewe ruwe chonne ga tapoto be murre weber iwa basa adara Babylon mi nabara aunu yeri char kobu berisin urubaro wine mi buchikar ewe wine nen an mocheso Babylon adara ewe wu ne sabora furufan nye God awewe geri nye won Babylon. Ewe full city of God ko arabas pura but worship the image ikewe ururun ewe arabas. Baiben areri gising esipo do city Babylon. Babylon wewen confusion osukosuk. In wine men not wakisin awewe geri ewe false doctrine. You buy berape segeri gits possible those city Babylon, those city ewe confusion, those city ewe false doctrine, yesipotorong non and got away and Parada sabun egon me waru wakisire geri urigat. Murir wakura para chonne ga fitti siriang. Ayari watten maravan. Orennigan asarwara uruse furifan.
A kekeren Maria mira wamong. A dara Babylon mira parap. Ye yawri tiawriyan erun rochopak megun miri bengag. Sa kobaten matchang miri bengag. Megun miri bengag. Raron nom non. Puchar kyobu berisin rebo puchuroren ar urubarawe wine. Ye ewe wine nen an mocheiso. E kyo king e furufan ra furry ni sogeri. Ye kyo chara bebe wa furufan ra bisikira ren chammagun an kyo furminga. Mavet. Wagisi rubber get geri rubber wearu. A resap churo reban ebokura tiren euram noren. A sapachiwan ora bare borong magugun ekyo mwen apupuru surfer be fin apupuru surfer be noren. No kyo a chan ababa aurar pezekun wan uruse ferufan ngereram agagen rong ka otubu arabasen ferufan medicine. Papillon akura kopung pokiten chan ekyo sofas me kyo chan pin rarin nira ren. Ewer chan chakobedisi min nira wan ferufan. Sipoyatek siawa got mira parap na neng. A misiri pure subject siya kapaswari we esapo subject may mecheres igabe pen. But it's a heavy subject. Nyekot amini taipo siri soruk pusin. Pokter yebet en mi apasan narok kapaspun ewe nete baga saki biro. Kosabuchen marai kot. Pusira mari ap kapas gedi reti bereven meben. Arisi gem mind sises. Purai pabarawari bete ka bocherai pabarawari. Kiriso ye achi atuk metigar moru. Nariden Jesus Christ obusarat stipis. Amen. Iwe faku kiriso chapur me wari di got. Pusia pat tor saporar parats tieti fagan. Nesor gaburi panesor, which is up. Euriget. Euriget. Medicines up tieti fagan not put it Tuesday. You put in Wednesday. You put in Thursday. Wasibu paracho geri. You gabu siwa pachakun geri. Sibupan saporas tieti fagan warachi nese. Iterapren next time. Ache iterapren next meeting. Ewe 1,000. We got 144,000. Ekewe egaru. Ike ipugu fake me ruaru garu. Met wewen ewe ipugu fake me ruaru garu. Ira parin neset sibuban. Discuss fagan next time ikapun ruaru ikafen Monday next week. Iwe kare panon nom. Sipa paichu fagan. God bless you and have a wonderful evening.